Darko bi rekel, danes še zadnja tekma v tem pripravljalnem obdobju. Pomerili ste se med seboj. Kako ste zadovoljni s predstavama obeh ekip? Pa zadovoljen sam. Bila je prava tekma, nije bilo, znači tudi 3 sudnika su bila tu iz Hrvaške, tako da smo imali taj občutak da je prava tekma i res je bila prava tekma sa puno discipline, sa puno trke, istrčali smo, odigrali smo tekmu in tekma je dosegla svoj namen. Lahko rečemo, da je zmagala ta prva udarna ekipa s 3-0. Pa dobro, lahko rečemo tako, ja. Zdaj smo že en teden pred prvenstvom, 90% te ekipe bo igralo proti Kopru, če bo sve u redu, če bo normalno trenirali, obnašali se i delali u tem tednu. Moguće ostaje še kakšna dilema, ampak za to su tudi, bom rekel, tih 5 dni do prvenstva, treninga i do... Če pogledamo sedaj celotno pripravljalno obdobje, kako bi ga ocenili? Zelo dobro. Zelo dobro, ne glede na to da su neki, bom rekel, rezultati nam nisu šli na roku. Morate znati da smo mi se udeležili tega turnira u Umagu i u Novigradu, bom rekao, mimo našeg prvotnega plana, zaradi tega da ne bi imali probleme tu u Novigradu potem ko smo zdaj pošli, tako da sigurno tek rezultat nije bio u prvom planu. U prvom planu je bila fizika, taktičke zadeve, igrali smo protiv zelo kvalitetnih nasprotnika, igrali smo u 2 dana 2 ekipe po 90 minut zaradi fizike i evo, hvala Bogu, bom vidio kakšna je situacija sa Teinovićem, drugače hvala Bogu za enkrat ni poškodbi in upam da bo tako naprej, ker tega smo najbolj želeli. Pripeljali ste 5 novincev, kar 3 so bili danes v tisti prvi ekipi, lahko rečemo dobri nakupi. Pa ja sam že rekao, ko smo dobili ti 5 igralcev, poznao sam ih manje više vse, da su to zelo kvalitetni igralci. Za enkrat kaže 3, moramo znati da Aleksandar Živec dugo nije trenirao, mislim da je 2 dni trenirao sam zdaj, zadnja 2 dni, imao je probleme sa noktom. Jaka i Bješi je zraven, zelo kvalitetan igralic i ta 3, dobili smo še tega Mišela iz Kameruna, tako da smo dejansko letos kad se tiče, bom rekel, okrepitvi, jaz upam, zadeli upam. Še ta zadnji teden verjetno že temeljita priprava na Koper. Tako, kaj smo naredili kad se tiče fizike, kad se tiče taktike, še finese, poznamo Kopar, igrali smo s njima u Novigradu, bili smo boljši, bili smo bolj kvalitetni, dominantni u igri, mislim da nas ne moraju presenetiti, jednostavno te neke malenkosti ki pričakujemo od Kopra bomo obraćali najveću pozornost i na koncu bomo tudi, kar se nas tiče, ker predvsem gledamo sebe, če bomo mi pravi, to sam že povedal, če bomo mi pravi potem, mislim da nije ekipe u tej ligi ki bi nas lahko premagala ali pa nadigrala. Hvala lepa in srečno. Hvala tudi vam.